Kumaniana makarika jantu kune chiantere cha sub-county ya Kiengo gishigone mbunge ke Gembe Central jaria mwana wamba kwithwa kwa nyomba na jange nkabo DCC Laura Kedode na atarite akaribatiga kujukagia watho njarene chiao Bobongwa na batarite kuringaga ripoti kirindwangi cha thirikari kenda watho buthingatirwa bougite ni bubuga atethia kuthiria mathina jaguntu gukuna kinya kurikithia ukaria na urumwe. Dennis Mugendi gatumenyithia chionkuruke. Miena mwanya ya sub-county ya Kiengo mwanajaboga itijo gishokyo bunge kia Gembe Central ikwithiritwe kuna makarika jawaga gibokaria ngerekano rua kurari na ikarika ari antu kwithukira njacitha nturene ya kiroyo ntere cia ntukaina kwithia nyomba wamwe na into bingi bya mamilioni ja mbesa kumana na nkusanio cia miunda ikarika ringi riri ntere cia miuri muthaka umwe kuragwa ni uria kwirikana ni pastor ni onto mira na jumu ingi jwetana kuyukita garia njarele ya kuithia na gutemanga mira anagau karika ringi dilindare ringi ria ruari ri ntere cia kawiru muingi kwithukira na kuithia nyomba citha gukirikanaga ni munda jo muingi na maandamano yo pinga iwanja byetu bya public bitia akwe ikarika ringi riri yegie maandamano ja kari yegie barabara ya thirujine wamona jangi ja maingi ja titarika jonde ni kumani na makarika jaja DCC Laura Kedode atumite ntumwa kiria kari na kubera bakayukagia watho njarene ciao indi bakeja obisine yawe na kuringa riboti ni kenda ntere cionthe iria ciri na magamba ithikirua na ntaira yonekana. Kuna visa vichache ambavyo vimetokea hivi karibuni ambavyo vimeleta utovu wa amani kidogo. Kuna kisa cha hivi karibuni kabisa kilifanyika jana katika eneo la Kawiru. Kuna watu walijitokeza wakiandamana wakisema ya kwamba kuna public land ambayo ilikuwa invaded na watu binafsi. Nashukuru kwa sababu wako macho. Nashukuru wananchi kwa kuwa macho, waweze kuangalia waone mashamba yao ambayo yametengwa kwa sababu ya kufanya projects za public yanakuwa protected. Lakini hata kama tunataka kuwa macho, ningeomba ya kwamba mkishuku ya kwamba kuna shamba ambalo limekuwa invaded ama limekuwa grabbed, tafadhali mjitokeze, muje mtuambie ama tuende kwa ofisi ya mashamba tuweze kufuatilia, tuite surveyors, wataweza kutuelekeza ili tuhakikishe ya kwamba kweli hii ni public land ama ni private land. Haitakuwa vizuri kama tutakuwa tunachukua sheria mikononi mwetu, tunaenda tunaharibu mali ya watu, tunaumiza watu kwa ile njia ya kusema ya kwamba tunatetea public lands. Na hata si public lands pekee, hata kama ni haki zetu ambazo tunatetea, kuna njia ya kisheria ambayo inaweza tumika kufuatwa. So wakati wowote ambapo tunataka kujitokeza kama ni maandamano, tafadhali tuhakikishe ni ya amani, tusijihusishe katika visa vya utovu wa usalama. Dennis Mugendi, Weru TV, Kiengo, Gembe Central, County ya Meru.